Anya laki din! Ay, imbag pa'y ni Kumari Lucia. Ha? Tapay ni Kumarim Lucia Milda. Nakunak nga naimbag pa'y ti Kumarek, gaputan na kay rugi matan iti basit a negosyo na. Apay. At daya negosyonan. Kat no aglaklako iti sidaan iti sango ti balayda. Kasta ka de. Ay katusto Tapno isupay anayon ti income da nga agasawa. Nang runa kat talon ti anak da. Kat datangay kumamat, alima ti anak na. Anya. Ay, kaano ak nga tamot ay ama kay rugi iti uray basit lang a negosyo. Nadanto ka dilat Milda. Saan met nga amin akayat ket maala iti dinadaras. Makitang danta. Ken, suruan ta ti agtipid, tapno matungpal day takayat mo. Anya lakit din. Naida kayo magayam tatapon siyo. Anya ngay day ta nakasupot nga imatyaw. Ha, ay ikwa, karni dito. Napan kuman ginatag ijaan ni Lucia. Ah, kasta ka day? Hehe. Kat ado pa'y tilako na. Ay, awanan naibusan. Siya karon tinagilas itilako na akarne. Mabili mo tilako na sika. Anya? Kanayon ang maibos. Iso kanayon mo't abaro tilako na no iti agsapa. Ay talaga napigsa at inegosyo ni Marilu siya. Huwag nga ron. Karugrugi na pa laang ado-ada gusto customer na sika. Saan nga min una adakil ti ipatpatong na kart. Kas jay tutulada ang damot panggap mong agnegosyo. Ay, huwag nga ron tata. Sapay la kumata makarugi akmatan. Adda na panunot ko lakay. Anya day tabakait. Angam, sakbay man nga ituloy mo day ta ibagam kuma. Pangasi man, ingka pa agtutbras. Anya? Maditi angot day tangiwat mo, Milda. Pangasim ko nakmanan, ingka agtutbras. Ado mo tiginatang ko atutpes iti na panalawas Sana ya? Ay, sikakit di mo. Makadadaal ka mo't iti aldaw. Salbag ka. Pudno ti ibagbagak, Milda. Kan may pagsaya atam day ta. Anya lakit din. Ay, tikunak, umutang aklaangan iti Bombay. Anya? Umutang iti Bombay nga ibagbagamot. Umutang ak iti 15,000. Pagpunak mamot nga aglako dito isang wanan ti balay. Sigurado ka, kabaala mabayadan no bilang laan? Apo, kaslawan pa nagtalik mo kanyak nga asawam. Mabiit ama ibus ti lakok no bilang laeng. Nang runak at asidag ti paradaan dito'y balay. Ala adakan ka dahi Milda. Ang sakbay ti amin. In kaagtot bras kunak manayon, pangasim! Kaya't mo asawan, nakautang ka iti Bombay nga ibagbagam Milda. Wala na, nakautang akmat laeng idi kalman. Kasta ka day, kat kano nga iti panangirugim panaglako di sango ti balayaw. Intun Lunes nana. Itaalawas ti kahit mo asawan. Wala na. Naisimpamat nila kay ko ti paglakwak. Iso anak kasaganan. Tilangan gumatang itilakok ti aramiden mi intun Domingo. Iti kasta, makalako akon intun Lunes. Nasaya at ano kasta, kita ni Lucia, pumigpig sa ti rinogyan na aniguso. Uray basit lang, ado ti customer na. Wen nga rod nana. Sapay la kumangarod takas jay tumat ti pagbalinan ti rugyak a negosyo. Iti kasta, mabayadak ti inutang ko a kwarta iti Bombay. Sapay dakkel mat agatan. Anya lakit din. Aglaklako ka matgayaman, Marimilda. Ay, wen mari. Ay, nasaya at tada ka. Gumatang kan itilako. Si kakit demot, Mari. Awan pa'y kwartak ita. Amamatan, awan pa'y ti panagsusweldo.
Alakit din. Uray ipautang ko gan ka. Ha? Mga lakamutan iti uray may 1 kilo a pork. Mabilbilang pa'y lang namin tigim matang kanyak manipo di tay bigat. Kasta ka di, Mare? Wen mare, makapaapal nga rod ni Lucia. E di nang rugi kat ado-adagos ti customer na. Kasta talaga, Mare. Tinapatagkat itultuloy mo latta. Umadun latta ka di. Sa bagay matkit di Gagangay na la ita, takarugrugim. Ngam no maamuan to amin akaarubang aglaklako ka iti si daan ditoy, gumatang dan tumat. Sapay la kumangarod kumare. Alan alaamon ti may 1 kilo a pork. Ipautang ko kan ka kumare. Ay, kastaya. Diyak napansin 5 basak ngamin ija iti kalman. Iso nakitak, Mare. Pinautangan nakpay nga rod iti may 1 kilo a karne. Diyak kumakayat kat. Ew! Nusyak! Diyak kaya orang ipautang na. Siguro, orang isulaing taad na paglakwan na dito yan tayo. Ano sa kamapan gumatang ija iling to gumatang kenkwana? Anya? Katuan, asino mo ti may gumatang kenkwana? Nagturad ang mga irugi ti kasya negosyo. Di na pa'y ununain ti bagina. Kasla imburnal ti angot tingiwat na. Promises. Day tangarod kumari. Iso adyak kumakayat nga alaan ti karni nga ipapautang na iti kalman. Ngam amangan ngamin og sakit tinakam na kanyak. Kapag ako yun, ayoko. Tayo impaburok nila kay ko iti danom. Namintalo na pa sinukatan ti danom nagpaburkan na. Tapno ka no maikat ti germs no bilang laang. Amumutin nga mintingiwat day Amilda nagbangsit. Hindi pa makatudpras. Nagyayelo aming ngipon na naging hisped at tuma. Hay, dahil ako mati suruan na itang aglaklakon. Tapno ado ti umay gumatag kang kuana. Anya laki din siya nga babae. Oh, sigamat gaya mare. Gumatang ka man mo't itilakok. Bigbigat ka mo't kumare. Mapanak pa lang ang trabaho. Katisong, si daan nyo kadagiti ka trabahuam. Ay, saan mare? Adabalon ko. Kan adamat balon da. Si kakit di mat mare. Italaang nga lakwan kay tilakok. San ka paya gumatang mat? Intun maminsan tulangan mare, ha? Kan may sa, inaldawak mo tama pa ni iilikan. Anya kalakit din mare. No saan ka gumatang itilakok? Ibagam latan na saan ka gumatang. Sana kastaan nagadupay lang nga sasawam. Anya? Ala, inka naglugan iti tricycle. Saan ka na sumanao dita? Ay, malas at talaga iti panaglako de bakla. Lumanabas tumat ngamin dito'y balay. Oh. Apay manan anak ko namday ta, Milda. Malas nga rod. Basta lumabas day jay dito'y paglaklakwak. Saan ka makalako? Nakarkaro pa'y siguro no iso ti buena mano. Sigurado nga awan gumatang iti agmalam. Si kakit dimat. Tila ipagpabasol mo iti tatao. Pudno ti bagbagaklakay. Saan mo kanunungan day abakla no di mo kayat akitusan ka? Anya? No, dala ko masabali ang mabalin na pagnaan. Saanan ang magmag na dito'y balay? Ay, malas at talaga iti panaglako. Oh, diyak man amukan ka, Milda. No masabat mo, ibagam man asaan alumablabas dito'y balay, pangaasi na, kanya lakit din. Nay, malaman mare, ngam adupay lang tilakom. Kaslasan anak naksay. Kasanumat nga minamaksayan, malas tumat nga min bakla. Ha? Anyat kayat mo asawan? Kan asino abakla ti bagbagam? Asino pa'y kumangay, no saan aday jay abakla kumare managalas ti ugali na, makamalas. Anya? Mabit lang. Anyat basol na kan ka? Ay basta, malas di bakla. Basta lumabas dito paglaklakwak, pulos nga wan gumatang, salbagkit di. Ha?
Malas ti pan na kay tao na ti awanan bay na bakla. Total, nasingad kayo umat nga kumare. Ibagaman kin ko na asan ang magmag na dito paglaklakwak. Ala, katuan amare, ibagak to kun kwa na. Gabukan ko na sa anak ang makalaklako iti lakok. Awan paikit din pagbayad ko iti Bombay. Salbang! Pangaasim man, Milda. Saan ko maatila pabasulam? Gaputa saan ka ang makalaklako itilakom? Ne, anya ka din dayta nga ibagbagam. Nakababain mo't nga ibagbagam iti tattao, aga po kinibakla ket saan ka ang makalaklako. Anya? Kasanon, no idaanon daday taken ko ana? Oh, di kat nakababain ka? Oho. No adaman nakababain kada kami adwa, isua, saan asyak? Kan may sa, pudno ti bagbagam. Milda, Tunggal lumabas dito'y balay, pulos asa anak ang makalako. Ay, salbagkit di. anya? Malas at talaga di dya bakla. Iso ang malaglagip ko ti bagbaga dagiti babakit idi ang malas kano ti bakla. Sumardan ka man, Milda. No day ta pa nagsasaom iti awan ka iskan na, ket napan ka nag-toothbrush, nasayaat ko ma. Tapno saan nakasla imburnal day tangiwat mo. Anya? Ang mga nuad dapay maawi sa agumatang itilakong. Ay na, nasaya at madanagranata si kabakla. Apay nana. At saka tinapatig nga ba kayo? Saan ba ta napatag? Kayat ko lang nga ibagakan ka. Ha? Ibagaklaan, ti kanaw nga ibagbaga da dya Amilda. Anya? Apay? Hatagan ti bagbagatay dya, Milda? Ibagbaga na kadagay ti tattao, agapo kanukan ka, katsaan ang makalaklakaw itilako na. Anya? Kasano kumaga po kanya? Tunggal lumabas ka kano ijay, pulos asan ang makalako itilako na iti agmalam, nga ure asidag iti paradaan ti paglaklakwan na. What? Malas ka kanaw, sigun kan kwa na. Walang connect. Anya lakid din di dya, Milda? Siyak paya talaga ti papasulan na naapaya na makalaklako. Nilo siya kanaw, iso akanayon ang maibustila ko na, gapaw ta saan ka lumablabas ijay paglaklakwan na. Tiyawanan ba'y nababahay dya yan? Tila pabasol na. Iso asa na makalakla ako. Kapoy ti kasla imbur na lang iwat nga. Asino ko mga mintimet agumatag kan ko na ngayon. Agsaupay langit kasla septic tank tiangot na. Awan na talaga ah. Anya laki di mo dadayoy. Ay, wan mare, kanayon akas na tibagbaga na tunggal lumabas ak ijay paglaklakwan na. Po na yan di dya, Milda. Tila ipapabasol na. Day tangarod ti dakas na, ibagbaga na pa, asi kakano ti malas no apay asan ang makalaklako. Bayam, tamapan ko man ka sa rita, yung paglaklakwan na yung tumatandama. Diyak ang mga kastagam, ti pagpakanay, tilikliko na ka. Saan lang asyak tinang ibaga na iti dayta? Ado kami mare. Wala, imbagamot lang na ising kanya. No lumablabas sa kijay. Awan mo ti pagpakana. Kan may sa anak mo na magdaga si Jaya. Lumabas sa klaan man. Kat isumat, tunggal lumabas ka kano ijay ang matalyaw mo dagiti lako na, pulos asaanin ang makalako iti agmalam. Iso nga awan ti may tagumatang itila ko na. Kapo iti kasla imbur na lasang aw na. Tawanan ba'y na Jayan? Day tangarod kat, pudno day tamare. Isuman ti bagam kan ko na. No negosyo kat panaglako, naskan kumaan na dalos iti bagbagi. Katuan. Agasa man ngamin. Ag-display itila ko na asaan pa nakadigos ka nakatutbras. Sa ita, tila pabasulan na. Nakapasa na makalakla ko. Salbang tayo dyan babae. Ne, ato pa lang tila ko Mama Remilda.
Madlaw saan pa'y anak sayan? Ha? Siguro, si Katimalas no apay asan ang magatgatang tilakom. Nga uray maya ti location ti paglaklakwam. Anya? Apay amapan may bagbagay ti tattao aga po kanya. Basta lumabasak ditoy, kahit saan ka na makalaklakoy tagbalem. Ibagbaga masyak ti malas. Ha? Hoy, tapno mo man niya. No panaglako ti negosyom, nasken anadalos ka iti bagim. Sana kasta. Si kakit di man. Nagano ti lumablabas at at tao nga makastakit din ti bagbagam. Agbain ka kumamat Agbain? No adda ti rumbang nga agbain. Si Kadayta. Saan asya? Salbag ka. Sursuruam nga minta agdigos ka nagtutbras. Tapno adda maawi sa gumatanggan ka. Anya? So nga awan ti mayat agumatanggan ka. Gapu iti kasla imburnal ang iwat mo. Kasla siptik tang ti angot na. Salbag kidi. Kinaangtod mo. Asaan ka makalaklako? Sana tila pagpapasulan. O di mo kaya't matibab ko na subsob mo. Mari. Mari nga. Saan nakman nga waawagan ako, mare? Taon kumare, akasken ka nagpangsitingiwa na. Mawata! Kasla utol! Anya nga ita, si kalaget nga ron tinakababay ni tita tao, salbag. Anya? Nagado tita tao nga aglabas iti kalman nga imay da bakla. Nakababain lakit day. Kuala kay. Basol mo no apay akas ti imay na imbagakin ka. Ita, amirism dagiti imbaga na. Pudno saan ka de? Ha? Iso asaan na tila pampabasulam no apay asaan ka makalaklako. Malas-malas ngayon kay bagbaga. At daya nga min titawa malas. Sana na maulit lakay. Ay rumbang lang. Iso atap no adda umay gumatanggan ka. Agdigos ken agtutbras kamet ngamen. Adda ken ka ti pari ko. Ngam ipapaasol mo pa iti sa bali a tao. Jesus, baliwam day tanga ugali milda. Anyal lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Aywan nga yan bakit? Kunak man numapan kag pa-ultrasound inton bigat. Ha? Ay, wala kay, mapanak Kadwain ka. Ay na, saanan? Sayang mo't ano ag-absent ka? Sayang ti may saal daw. Sana balita ka ba alak mo ti mapan nga oras siyak lang. Sigurado ka. Wan ka ti. Ibagak matlakan ka no saan ko akabaulan. Asi daglaang mati klinik amapan ko pagpa-ultrasounan. Sige, no day tati ko nam. Agan anad ka nga rod iti pagnam inton bigat ha. Wan lakay. Wan gayam. Mapalin ka din ang makita ti gender ti agbalin nga anak ta. 7 months matan, iso ang mabalinin ang makita da. Paul, makapa-excite mo'y pakay. Wan nga rod, uray siya, kat excited ak matan ang makaamu no baby girl nga ta, wan no baby boy. Unay kan, mare. Saan ka man la? Nagpakadwakin lakay mo ang mapanijay klinik. Si kakit di mat mare, sa anak mo't ang masakit. Kabaelak nga oras siya klaeng. Ha? Sayang nga minti may saal daw nila kay kuno saan nga agtrabaho. Sa bagay mat kidi Amo matan, your ornungan miti panaganak ko. Masapul ready. Nang runa no maipapan iti financial. Wan mat kidi Narigat ti aganak nga wan urnong na mare. Iso ang masayangan ak ure may saal daw laeng mare. Wan mat Masapol nga da urnong. Mala, inka nga rodin, mare. Baring sa napilay di papanam. Ibagang tumutan kanyak no anya ti gender na. Tapno makaisagan akadago si regalo.
Ay, unay kan, Mare. Nagsapa mo tan. Anya lakit din. Nasabat ko ni Mayat itay bakay. Kasta ka di? Kasi ka ngay Mayat, kaano ka mapan agpa-ultrasound? Mapanak inton bigat lakay. Ha? Iso masapo lakadwaan na. O sige, ano da itati ko nam? Sa anak pa nga asumrek iti trabaho indon bigat. Rumbang laeng. Maamuan ta inton bigat no anya ti gender tagbalin nga anak ta. Kasta ka di bakay? Wen, iso masapol at duata amapan. Tapno duata matama kaammo adagos. Magagaranak mo iti day nga imbagang bakay. Anya laki dinayak. Lalaki, ti agbalin nga anak talakay. Ay na, nakaragragsakak man iti day tang impadamag mo bakit? Ay na, nagmayatay. Ada-adagos ti Carding Junior. Si kakit dimot. Hadya kayo ti karding anagan na. Ha? Pitan niya nga rin ti panagan taking kwa na ngay. Itan ti kayat ko anagan na. Saan akarding? Sige, no day tati ko na bakit? Itan, mayat magkidi day ta anagan, kaputa biblikal. Aywan alakay. Awaga manggayam dananang, ipakaamok alalaki ti agbalinto nga apu ko da. Pangaasim la kaya. Saan mo nga ibagbaga iti uray asino no anya ti gender ti agbalin nga anak ta? Ah, Ulitak saan mo nga ibagbaga iti uray asino? apay akastat ibagbagang bakay. Anyat kaya't mo asawain? Agpa-gender reveal program ta. Ha? Wala kay. Tapno social mo ta. Anya lakit din. Di mo kunaan nga agkad-kad ka iti imbagak no di mo kayat nga aga patamanan. Bakit? Awanan ti adupay angham. Basta ti kunakkan ka, saan mo pa'y nga ibagbaga iti uray asino, ababae ti agbalin nga anak ta. Wen bakit? Matungpal ti kaya't mo. Oh, Gina, si ka magayam, anya ti gatagam. Ay, sa anak agumatang nana. Ha? Ibatik la ko maday ti bayad ti parcel ko. Bali 3,000 namin daytoy. Ay na, nagdakil mo tinday ta. Anya parcel mo ay ati sumangpait. Mausar mi dayjay para iti short program iti gender reveal tagbalin nga anak me. Kasta ka day. Ay kat ala ibati mlata taitid ko iti rider no adda iyag na parcel maw. Adtoy nana, kat agyaman ak unay. Nasaya ata nagranata, Mare. Wen mare, naggapuak ije tersena ni Auntie Mona. Napan ko imbati je bayad ti parcel ko. Kasta ka di? Saludsudag la kuma. No anya ti gender tagbaling nga anak iyo kini Marco. Ay, dayta ti Jack masumbatan mare. Ha? No kayat mo amaamuan, umaikan to laangan ije balay menton Sabado. Tada maangay a short program para iti gender reveal ti agbalin nga anak me. Ay, sana all. Bongga. Siyempre Siguro, awan ti gender reveal ti agbalin nga anak ni Mayat anya mare. Ha? Sigurado nga awan. Ta saan da ka ba ila nagastusan? Si Kaki Dimit, Mare. Katwan mat. Sana kaskada kami kanila kay ko nga afford me ti may papan iti gender reveal program ti agbalin nga anak me. Anya, asino ti nakaibaga iti day taking ka bakit? Ni Andelina lakay. Napanak ngamin gimatang itay ije tersena na. Nakunana anapan kano ni Gina ije di kalman. Anya? Nakunana pa'y kano, imbag pa'y ti agbalin nga anak danto kinilakay na, taad da gender reveal program para kankwana. Ngam ti agbalin kano nga anak ta, awan. Anya laki din. Saan mo't akumpitensya ti panaganak?
No apay mo't aday di ajina, takas di ti ibagbagana. Mayamon. Afford tamay, no bilang dahi tayo ibagbagana gender reveal program. Iso na lang, tas ang mga iso ti priority. Day ta nga rod lakay. Mas importante nga yurnungan ta ti panaganak mo, ngam dahi ta gender reveal nga ibagbagana. Ay wana, husto kay ti day ta nga imbagam. Ti importante kat ada usaron ti baby no rumwar. Kan anda igatang iti vitamins na. Saanan na napatag kada tarag kita gender reveal. Praktikal ti biyag. Isu nga unaon dagiti rumbang. Anya lakit din. Ay na mare, sakbay mo nga ibagaday ta kanyak na amuakon. Ha? Saan lang asika tinang ibagaan ni Gina iti dayta? Kasta ka di mare? Malaksid kan ka, imbaga na mutlaang kini Antilina. Saan may kano nga afford ti agpa gender reveal? E din to ta isuda, kabaelanda. Ay, No kabaelanda agastusan, aramidon dalat ta kuma. Saan akas di mapanday kumkumpara ti biyag ti sabali iti biyag da? amo matan mare, nabayagan na kasi iti ugali ni Gina. Pasikat launa eh. Kabalak mo't agastusan ti gender reveal ti agbalin nga anak mi. Isu na lang, ta saan mo't nga isu ti priority? Correct. Mas importante ti panaganak mo nga iurnungan yo. Katuan. Kas itinakunak kinilakay ko, praktikal ti biyag ita. Isu nga unaan ko madagiti rumbang nga unaan. Sakbay dagiti taddo maabanag. Inton bigatan ti program para iti gender reveal ti agbalin nga anak talakay. Wen nga rod ba kay? Ay wen gayam, inayabak ni Irish akanakak. Tangdanak akaduak nga ag-decorate dito'y balay. Ha? Diyak ba't ka ba wala no si siyak lang? Masapul pa'y gayang ag-decorate. Kunak ano ibagalaang ti gender na. Kalpasan na kit manganan, nalpas. Si kakit di matlakay. Ang chip naman kapag ganyan. Anya? Kababain mo da kadag iti tattao nga umay no bilang laeng. Iso anas ken a perfect ti gender reveal program ti agbalin nga anak ta. Nakasukat kamot mare, papanam. Uy, Sabado ita mare. Itangal daw ti gender reveal program tagbaling anak ni Gina. Mapantaan. Busy ak mare. Ado nga may di na urnong amurang may kinilakay ko. Aglaba ak pa'y. Ay, sayang. Sikapay lang ti mapan. Wano saan? Dagasam ni Maritina. Tapno da kadwam. Ay, wun mare. Kunak nga mino awan aramidem. Iso dinigas ka. Ay, oray siguro awan aramidak sa anak lata amapan mare. Ha? Amok ngamin ano mapanak. Pasikatan naklaang ni Gina. Amumatan. Naku nana, asaan mi nga afford tikas iti afford na para iti agbalin nga anak da? Apo, talaga amat ah. Bongga naman. Ay wan amare. Sana mabalin na simple laeng. Si kakit di mat. Ha? Ay wan gayam. Apay asaan mo nga inawis ni Mayet? Di magasag itay di balay da. Iso na lang tanako na ng adda ka no aramidan na. Ha? Adda ka no tilabaan na. Iso asa na makaumay. Oho. Pambar na ko namkit di ah. Ha? Saan nga imay dayjay? Gaputa umapal laeng. Day tatipudno. Mare, anya ka din day tangi pagpagkam. Ti kunam, saan da ngamin nga afford ti gastos no agpa-gender reveal program da para iti agbalin nga anak da. Ha? Iso asan nga imay? Rason na laeng nga adu ti lalabaan na. Anya lakit din? Anya? Gina,
Nangag ko nagit imbagam kinibaklay ti aldaw. Ha? Saan kumamata kasta? Ha? Anya ka di tinaibagak lakay? Ne, nasaludsudan pa lang. Ti imbaga may papan kinimayet. Imbaga na nga ron nga ado ti laban na. Ngam sa bali mating kay bagbaga. Ay nalakay. Pudno mo ti ibagbagak sana ya. Iso saan nga imay taamok nga umapalaang. Anya? Umapal. Ta saan da maaramid itikas iti naramid ta. Saan da nga afford. Pangaasim man tay katumday ta nga ugalim bakit? Saan anak sayat day ta? Ha? No kabailam ako nam, pagyamanam latan Saan masapol pa nga aguyaw ka iti sa balya tao? Ay, marik na akong lakay. Umadanin ti panaganak ko. Ha? Isu nga isagana mo dagiti importante nga awitan tayo ospital no bilang laeng. Ay, uwin bakit? Saan mo pa yung imbaga? Insagana ko. Ay, kat, agyaman ka. Ay, wan gayam, naka-withdraw ka din iti kwarta. Uy, hindi ka madanagan bakit? Naka-withdraw ak. Iso ari di amin hindi mausar. Nasaya at no kasta, lakay. Lakay. Marik na ako nga umadanimat ti panaganak ko. Ah, Naisaganam ka din dagiti napatag nga awitan tayo di ospital. wen, naisaganak aminan. Ay, yanos ko man ti mapanijayan ni Baklain ton madamdama. Ha, anyot mapan mo aramidan ni Jay? Inak umutang iti kwarta na barang agpautang. Anya, umutang ka, ibagbagam? Manulang amin ti kwarta nga igem ko. Unay kan, nakababay ng laki dito umutang. Imbes ngamin nga agurnong taramidam, ngam saan man. Una ang matagiti paggastusam asaan nga importante. Ha? Anya nga ita, agparikot ka ni ti kwarta nga usaram ita nga umadanin ti panaganak mo. Anya laki din. Anya? Umutang ka kanyak, Mare. Wen ko mamari. Kurang amin ti kwarta nga igem ko. Kit ni, mariknak nga umadanimat ti panaganak ko. Anya? Nakaskas tao man dayta. Umutang ka ito sa rim nga gana. Kit nakagasgastos ka mat iti napalpalapa sa bulan. Ha? May pa-gender reveal ka pang nalalaman. Ibagampay asikala ang dakin afford. Ngam ita, umay kakit din umutang kanya. Mari. Kunak ano glaplapusanan ka ni ti urnong mo. Iso kabailan nyo agastusan ti amin. Awan matgayam dumdas nga urnong nyo. Ngam kundi pasikat kayo nga papa-gender reveal. Una yun, Mare. Anya lakit din. Mari. Pangaasim kumamat Masyan ka kumakanya. Ay, awan. Pasensya ka na. Ngam awan na talaga ti may pautang ko ken ka. Gina. Ay, awan. Awan ti may pautang ko kan ka, Gina. Nana. Mata masikog ka. Nagurnong ka kuma. Agam saan mat. Naggastos ka mat iti bambanag asaan mat unay nga importante. Anya? Kitaam ni Mayat. Awan ti gender rebel ti sikog na. Angam nakasagana ti amin para iti panaganak na. Ha? Ngam sika? Umadanin ti panaganak mo, ngam adda ka dito'y nga agparparikot iti kwarta nga usaram. Ay anya lakit din aya. Pangaasiyo kumamatan nana. Ay awan. Awan, ti may pautang kuken ka. Ada kwartak, nga madamat na patag apang usarak. Dayta, ti maganab mau iti kina-irresponsablem. Adaw tinasken nga iurnongam, ngam inununam laeng ti pagpasikat mau iti kaarubam. Ay, yak ammo, nanyat ibagak itakin ka, Gina.
Lakay. Tapnon mo man niya. Siyak nga asawam ti may babayin gapitigas na ngay naramid mo. No saan ka kumaan nagpa-gender reveal? Saan kuman anagastos si Darduma a kwarta? Ha? Saan kumang agparparikot ita iti usaram ito ospital? Dayta at ibagbakin ka. Saan mo nga amo nga usaren? Dayta panunot mo. Anya? Kita ni mayat akat katawam ako na masaan na nga afford mo. Kumpleto ti usaran na. Nang runay ti kwarta. Makamu ka, agdiskitar iti kwarta nga inayon mo itinabating igam mo. Basta siya, inted ko amin ken ka ti soldok. Ginastos mo lang iti banag asaan mo't nga importante. Just ke. Gusto ko mamatan alakay. Ikarik, saanan ang maulit pa'y? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Janice, ay etan ka unay. Sapay la kumata danamnamakin ka. Agbay so ka ti dagitang ibagbagam kanyak ita, Manong Marlon? Mga nurabrabakan naklaang. Saan, Janice? Napudno unay tayo ayat ng idadarirag ko kang ka. Sige. Bayam a panunutak pa'y ti ibagbagam. Katsapay la kuma, tamakauray ka. Awan parikot, Janice. Makauray nga uray pa'y mabayag. Agyaman hak no maawatan na. Tingi-tingag pa'y ti pudno a marikrik na para kan ka. Pare, agtagay tayo lagta. Ado, tinlutok apulutanin tayo. Ay, kituwa na pare. Nagmayat to pa'y taginom. Ayaw nga, napan ka din niya balay daros. Dahil ti mayat nga ramay, kaputaan na pintas kan siksay pare. Saan pa'y pare Alan? Ni Janice, tinagdatunak. Isutin lang idariragak dito ayat ko. Ay, mapangkalat ta, yan daros. Tapno, darisir pa pare. Kasanaw, no, di nakagayam kaya ni Janice, di na yaw awangkan. Ay, saan mo siguro pare? Ala, tapno di mo mat ko na. Mapanak to iji balay daros. Ngam no ita, aginom tayo pa lang karagiti kabarkada ta. Nagbayag damang ngami na gimatang iti arak anayon to'y pagsasangwan tayo. Mala, dagay talatan pare. Hingyalari din. At damit to'y awit ko nga arak. Isang magtagay tagi din. At ito'y suldok, nanang. Handa kayon ti mapanagatang karagiti masapsapul tayo dito balay. Agyaman na kanak ko. Nga mangibati ka kumamot alat ta iti parakan ka. Tapno addamot madadaan nga usaram no adda kayat mo agatangan. Ang damot kid din nanang. Sa bali urno nga kiti bangkaw. Sa bali mo ti pang-arak. Anya, ay unay ka nanak ko. Ipang pangrunang paylaang mo ti pang-arak. Anya ka laki din. Mga asawa ka kidain tapno adda pang tedam iti birok mo. Yalaki din ni nanang. Kasano makaasawa ak ngay. Awan pa'y nga rudnubiak. Awan pa'y mo ti makaklon kanyak nanang. Anya laki din. Kasano nga ron nga adda mga klon kan kangay anak ko. Di mo mo't ngamin amo ti ag-follow up. Yalaki din. Kasano day tananang? Di mo amo ti ag-follow up Gaputa maminsan mo mula ang amapan sa rungkaran ti balasang ka di mo matan sublian. Anya laki din nanang. Mapanak tulat ta. Yakpay ngamin masango. Gaputan makumikumak iti trabaho. Ay agtal na ka man Marlon. Ti konam kitday. Nula ang sugsugan da kadagiti babarkadam. Mapan mo pa siyaran ti balasang. Ngam no di da ka manin sugsugan. Di mo manin amo ti aramidam. Anya? Saan mo't nanang? Ayawan mo, Marlon.
Aglaklakay kalatan di taunag tisapin mo, no di ka agpanunog. Anya lagi din inanang ko eh. Lagi din. Makanta yun. Sakbay nga agbaaw dagiti makan anak kadasar dito lamisahan. Ana. Nagyaman na. Gaputa pinatgam di awis ko ang manganta dito restaurant. Rose ading ko. Katuan ama nung Marlon. Awan matdakas na. Gaputa manganta lang mat iti pangal daw dito yung restaurant. Anya ka diti ko naman napatag nga ibagam. Kuha ading ko. Saan adito iti kahit ko pangibaga? Ijay ko mabalayo ti kahit ko. Sarungkaran ka ko man no mabalayin. Kasta ka di manong Marlon? Sige ang arod. Umay kanto ije balay, no day ti kayat mo. Sige nga rodan. Mangantan, tapno makaawid tan. Diyak pa nga minalpas ang naglaba. Iso nga agawid ak adagos, numalpas ta amangan. Oh, sige ading. Itulod kan taon napapanamal pastamangan. Agyaman ak manong. Agyaman ak Paborito k dagiti in order mo amakmakan. Iso asigurado amaganas ko timangan. Ay na, kasta ka di ading Rose. Agyaman na ang aron. O sige, ituloy tang arudan timangan. Kalpasan na, itulod kanto ni Jibalayo. Tapno daras ka ang makaawit. Ilugan kanton iti motor ko. Sige kakadwa, aginom tayo lata. Kakaiso na kasangay ni Marlon na gayam tayo ita. Maknag tayo malita, kaya ulan mo. Agyaman na kita panangdang kayo ito sa kanya. O sige, aginom ka nagpulutan tayo. Agraragsak tayo, ita ang kasangay ko. Parehalan. Apay nga sangit ka matan pare. Ada ka di nang pasakit king ka. Awan mo't lang kami nanti mga klon kalyang. Saglangan ti awan na tawa na. Kada kami, gagakabsat pare. Ay, malakayan ako na baraw. Anyalaki din na pare Marlon. Malakalang na ita. Di armam ni Marisa pare. Anya, ni Marisa nga anak ni Tata Marlito ni Tadaya. Kaway. Apay, di mo kadikayat ni Marisa. Kuha pare, kaya't kuha basta kaya't Ay, tulungan ka pare. Basta agpainom ka pahingaw mo na. Aring lalo pare. Mala, aginom tayo ita. Ano tayo ginatang kong arak? Rendakin kayo ita nga ginom ka nagiti gagayim ta. Naidaman tiket ko king pare Marlon. Mala, aginom tayo. Magain inom ako ni ti arak. Tas na agmagan ti karabukob ko. Ati makaraman iti arak. Kaya na. Ano lagi din natin kasto yung piyag pare. Ipapatig man ti agdaton parang makasawak madlangan. Ay, kahit mo na pare. Tumanon tulad ta rin Siyak, ti makamukin ka. Ilakad kanto. Kun ni Marisa. Nagadumutan day talablaba Rose. Kunak mo nalbaskan, gaputa nagsapa kamot ngamin anagirwar kadagiti lalabaam. Saan pa'y nga rod, Janice? Kasano, adamat ngamin nangawis iti tao. Isuan na panak pa'y Sayang mat no jackpot gan. Sino tinangawis kan ka? Apay adinak inayaban. Bayam, inton sumarono, awisan kanto. Sino ngamin tinangawis kan ka? Ni Manong Marlon. Pinatgak, gaputawan mat siguro ti dakas na numangan kami tirwar. Diyos. Isumot lagay masan ngam umay iti balay. Gaputa at damot kaya man sa bali a pagdatdatunan. Oh, ada ka ti ibagbagam, Janice? Awan Rose! Ituloy takit din ti aglaba. Tapno maisambot iti darang iti init. Pare. Apay nga analpay mo ta abaga. Manasang putak dito istor. Ada ka di parikot mo pare.
Nagsakit, pare. At dapat gaya man nobyo ni Marisa. Kunam ilagan na. Kasalupay itangay. Saan mo'y gaya man nga available ti pagilakadam kanyang. Ay, diyak maamo kami nakasta, pare. Pasensya ka na. Ngam di kagdanag. Adupay di tati mabalin mo apagdatonan. Wano, i-follow up mo langan, daros kan Janice. Ituloy mo langan itang armay. Parang kayat da ka, pare. Kinabundo na, pare. Diyak pinagdatong kineros. Ni Janice, ni nagdato na. Isunsalagin ti sarong kara ka. Ni Rose na pagdatonan, tao bubing, pare. Ha? Iyot udi mo ni Janice. Kaputa, sigurado ka king kwa na. Sigurado ka, pare? Wuhin, pare, niya lagi ni. Mamati ka kanya. Ngam, sakbaya mapang ka. Ikatakan na pampay ti arak. Taginom ta. Kabayhatan ti panaguroray ko ka. Awan pare ko tita, pare. Mamilang. Hinak kumatang iti inuman tang arak. Basta urayan na dito, ya. Sige, pare. Urayan kalatan nito. Urayak, ti sangpit mo nga arak. Sa dino man ang tipapa na marlaon. Rabi, ngam agrubrubwat ka pala ang arumwar. Inakagarem, nanang. Anya, mapan ka agaram, wano mapan ka manan gumatang iti ipasangom kadagiti barkadam, Ninanang mo, inakagarem ko na lang arutin. Ay, saan ka kuman abyangan, gaputalakay kan, ngam naglaka ka mo ngamin ama alukaw. Nanang, Awan rumwar, agpakada ka kini Alan ta iturog mula ang handay ta. Aginana ka kiday, masapa ka pa'y amapan agtrabaho inton biga. Anya ka diti gagara, Manong Marlon. Apay ngay may ka dito'y balay. Kwa ding Rose. Gagangay ati barote umay mang sarong kar iti balasang akasking ka. Ha? Manong Marlon, apay, planom ka dito, agdaton kanya? Uwan ko ha, no, adapan na ka ikarik, adeng. Amo, Manong Marlon, nasingpat ka, nagagat ka, kan, nasalukag ka. No kasta, adanam namak no bilang tagdato na kading Rose. Adda kuma, Manong. Anya? Apay nga, adda kumana ading Rose. Napudno akmat king ka. Ay ayatin ka. May kamano ako na pinagdatunan, Manong. Kuha adeng. Diya akong mabilang. Apay ka de. Makitam, di mo pa yun mabilang, lumano kami. Ading Rose, si kaita ti pagdatdato na. Ay ayatan, kanipat patag ka. Naklunan na. Agkasartan na tangos. Sorry, Manong Marlon. Ngamjak kaya ti tao apaasa. Adeng, anya tiket mo asawan? Iti kinaadumi a pinagdatunam. Maminsan ka laeng asumarongkar. Kalpasan na, sa balin tumanan ti sarongkaram. Iso sorry, Manong. Ngam itapay laeng. Paayan kan. Gaputa makapadismayamat ti kasta nga aramid mo. Anya? Nanang, nabay na anak ka po katang timbagbaga ni Ros kanyang. Pinainak lang harunan. Pinagsasawan nakpay. Ay, katgunggunam Ninanang man. Amo, Marlon, anak ko. Husto, dagiti imbagakan ka ni Rose. Kas lang amin pagang angawam laida no kasta. Pangnamnamaem ida iti kasjay nga inaramid mo. Mamuti nga kami na mapahay, nanang. Iso tinungpal ko timbaga ni pare Alan. Arumbang da reserba no bilang. Anya, ay kalukwan day tanga imbaga anakan ka. Maday, tikas tanga aramid. Agseryoso kan, tapno adda mangayat ka, anak ka.
pasensyakan pare Marlon. Madamod laging kati pare ko. Saan naga po tayo mbagak tikas jay. Kahit pindaam iti na pagdatunan na kiti babalasang dito lugar tayo. Pagdatunan ti maysa. Numapay ka, agdaton ka man. Kas jay. Bayam pa lang na ita pare. Aginom tayo pa lang. Saan pa ilang, pare? Madinsa te arak. Sa anak sa makaasawa no ipang pangrona kasangwan te arak, pare Alan. Maday. Anya. Nana si Bastiana, umayak man? Nay, si kamo gayam alan baraw. Umay ka, sumrek ka. Ay, saanan nana. Kaya't kula ko mga umay awisan ni pare Marlaw. Ta aginom kami man. Ay, pasensyakan baraw. Ngumawan ita ti anak ko. Rimor itay. Sa dino tinapanan na nana. Napan nagaram baraw. Mapan na i-follow up tay damo nga inaram na. Anya? Kat si kangay mat baraw. Awan ka di pa'y nobyam. Ay, awan pa'y nana si Bastiana. Okay lang. May meti kastam. Tapno awan ti sawsawen. Kanin awan ti umanapa. Kasta ka di baraw. Kasta gayam ti panirigam. Ay, uy, nana si Bastiana. Ay, sige nga ron nana. Agpakada akon. Agsubliak tulangan. Inton adda ti gayam ka. Sige, baraw. Ay magarabi, mading Janice. Kumusta ka? Kastoy, nasaya atak matlata, Manong Marlon. Nakaumay kamat. Napatagsakit iti gagaram Talaga napatagating ko. Kitagyaman ka po ta inikan iti oras ita. Masapur nga na makasarita ka. Talaga napatag, tikahit ko nga ibaga. Anya day Manong, imbitaran na ka din iti panagkasar mo? Anya? Ay, saan na din dyan eh? Kasano ko mga imbitarin ka? Si Kangarun mo, tiket ko nga ikasar. Anya, si kamat Manong, rabakan nakmanan. Amangan numamati akmanan kan ka. Pudno ti bagbagak dyan eh. Ay ayatan ka. Katnood na pan na ka ikarik. Agkasar tantang. Anyat kahit mo asawan, nabayag nga inururay ko ti panagsublim. Idida mo nagdaton ka kanya. Impagarap ko, asaan nakakayat. Iso asaan ka na nagsubsubli. Saan, Janice? Ay ayatan ka. Isungar nga, dakit at ito'y balayaw. Pasensya kan Manong, ngamda odi kan. Oh, No nag-follow up ka kuma, si ka kuma tinaklon ko. anya? Apay. Anya ti kahit mo asawan? Saan kan amabalin nga aklonan, gaputa adan ni Lawrence akayan ayat ko. Kan may isa, natulagan ti kasarmi. Anya? Unay mo tinagasat ko. Nagsakit. Tigas to yan ang pasamang kanyang. Ay, Diyos, kinata follow up. Nagsayang ka dyan, Ace. Lalaki, di mo Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.